Alright, riri nire gita ria kumuramura bai kumureka magatheti tutegere ripoti iracia ikipombele ni magatheti ntuko ya narua ngatheti ya The Standard niyo imiangatenekwa na odhiubo ngatheti ya The Standard bore mureka mantu igi the 8th wonder of the world likana kwina 8 wonders of the world na ya kanana kana inyanya ni mantu igi World Beast Migration in Kenya and Tanzania. Masai Mara irimwe ya kithaka kya umenyeri bwa nyumo na aria World Beast shimatoka ira shumite Serengeti ntere ira cia Tanzania. Inde ripoti ira kumurikwa ni ya ukora burabuko thithwa ndene ya Masai Mara ni ndene ya kithaka ke mwingi kya umenyeri bwa nyumo kana National Park na aria nande Rais William Ruto wengwa aithirite akiana ithini kire mtu kiumbe kire mtu binafsi kire muthurie kiumbe akwithira akiakira nio hoteli yake ya goro private hotel ndene ya kithaka kya mwingi kya umenyeri bwa nyumo nio Masai Mara National Park na inakuongwa awakira hoteli ikio kya bata na ariaka barabarene ya Wild Beast rira ikwithira iki migrate kwina corridor ira itumaira muno igitare on the omwaka nenda mwaka rudi nande mwitongao mudhurio mtu kiumbe a private entity na ithirite akewa ithini ya waka kiri corridor ni hoteli ya kibinafsi hii ni Sean Teto karatasi katwire kiri The Standard inyako karonania wambabo megunda narua ni mantu ya manene mantu yegi waganu kiri obishisha mwingi muno National Land Commission naria wambabo mugunda nterecia sioke mao jutigite akari bakiuria bo nibo nonto nande bariwa bo batao na shukuru cia mwingi kana shukuru ya mwingi ya mukenya wa kawaida ende kire kiwanja kibati kwithira kia kwa shukuru ya mwingi kana public school na other public amenities nikio gitengiki kia waka shukuru ya mtu kiumbe a private school nande ba kuria Chief Land Registrar ina ure withire kithiria nteto inkujani ishe mugunda jo ni jwetu ni bwakari basi okemao bakuga ni joao bare mwingi bare wananchi ende mtu kiumbe na ithirite akiri ya mugunda jote joawe na jure jo mwingi akiwa jo ni jokwa na bakauga are bagitana mbere gukinyiria mogaruruku egie no wengwa bati kwithira kiguneka gukurukira kiwanja kiba kwike mwingi ende mtu kiumbe na tuikite wagugitumira kuitithia shughuli cia a private school kire kiwanja kinterecia sioke mao na karatasi gato inyakono kawita na mbere gutegera mantigi mogaruku jariera ninge jara ithirite jake affect kana change ya climate ira ithirite ke affect wildlife in Kenya agwatuika muno nyomo cia kithaka ni ithirite ikia affected na kwithira kurena kunia kwa utari bwa some of these rare species kiri sehemu cietu cia kumenyera nyomo isha kithaka nonto bwa mogaruruku ja riera ni ripoti ya utaalamu bwigie mantu ya climate na bagitegera na igitegera mantu ya climate change na buraithirite iki affect muno wildlife likana wildlife ni emwe ya tourist attraction and the grone nangujanyo gatigate ka mtu na nyomo kulingana na ataalamu bariwa shiriumira nonto bwa magaruku jarera nibu bakuga rakwethete kurina mbithukiro cia inyanjogu megundene ya anto maruki ya kaunukira megundene ya anto nyomo ingi cia kithaka biti ngau kana aina ikethira ikiunukira inyakire
residents cia wanadamu kana kwina ngujanio gatigati ka antu na nyumo human wildlife conflict nonto bwa mogaruruku jariera nyumo cia githaka ikiaga ya kuruma ikambiriria kwanganga na gutaratara ikauna mianka igetana na ku antu batuire gatas gatuna na gatutano niko katuna kaitegera mantu ya waki bwa oterie kithakene kia mwingi ki Masai Mara National Park the Ritz Carlton ni oteria kifari kwa ndeni ya Masai Mara arakungwa wild beast shidaira iki migrate na ikethira iri 8th wonder of the world the migration of wild beasts in Kenya idhirite a major tourism attraction indinande kupitia idhini ya rise kama rise na idhirite mtu kiombe akishionera tuiga twanaona kiri Masai Mara na kuambiriria mwako jotiri ya kibinafsi na tena ya kifahari kiri mugunda jwa mwingi buni bukore na inyakaratazi gatutano gagite na mbere gutegera ni atia munda jwa thana na kwa KWS bati kwithira bakiruta definitive response yeye ni atia mtu kiumbe kwithira ashakirite hoteli ya kifari kiri Masai Mara National Park karatazi gatutano kagite na mbere gutegera Margaret Kenyatta na ni sibitari iri Teresia Margaret Kenyatta Mother Bay iri Nakuru level 5 hospital Nakuru niyo ni mantu jeiye kutungatira ana kana kumenyera mami na mwanoke kutigira neba kwamukira mautungata najo ni mautungata ja batali kana ni kwithirite kurina kunia kwa ikuo bia ashiari bakitharimwa na ana njitianda za wauguzi kana bataalamu baraba koyana mautungata kiri sibitari ya ishe mwingi sibitari in question ni Nakuru level 5 wing ya umenyeri bwa ana igito Margaret Kenyatta Mother Bay wing kana kitengo kiu kia umenyeri bwa ana na average ya ana ngiri ni baithirite bagikurukira njarene cia atungati kiri sibitari kiri wing A na bobonde ni gokurukira CS kana cesarean delivery barabonde bagilukiritia average of 43% ni bau baithirite bagilukira CS na baba ingi bau bakethira bare under age na kwikana brena 500 grams watuka mwana akaithira gita kiri special care mbere ataithira kia released kwa na mushina mushari okay agartas gato tandatu nyakono gawita na mbere gutegera mantu yigie ogima nayo ni mantu yigie virusi vya HIV AIDS lekana ripoti ya tondokire kiumia kithiru nionanitie makaunti yara yethirite aitongeria na kuongeleka kwa murimo jwa HIV AIDS Nairobi etiti nyuma Mombasa inyayo etiti nyuma kuthito kuri na kuongeleka kwa aje ba murimo jwa HIV AIDS 1.3 million Kenyans ni bara baina virusi vya HIV and AIDS na bagita na 1.2 million ni bara ba kwa mukira treatment kana bara ba kunywa mandawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi karatasi ga mugwanja kagita na mbere gutegera mantu yigie mantu ja sha mantu ya ogima likana NHF
ni kwari na marandu jara ja NHIF kirima sibitari nyuma ya thirikari Kenya Kwanza kwalula mutaratara jwa ugima kandi kuma kiri NHIF na kwa SHA kwi ma sibitari yatiro yari na kwinyilika kiuchumi nontu bwa mbeca ira ciatwikilire kiri kandi ya NHIF ira batunga masibitari batungatirite akenya indi thirikari ethiraite kubwithia ile inaitwa aki ya kuba mbeca ciao muthega yo irandu ni kurea akenya barite gukiruka NHIF indi nayo thirikari ethira igitantira kwithira ikiruta kanyamu gutetheria administrative duties cia masibitari gwita na mbere nontu bwa financial crisis kiri masibitari. Bunge nirutite mukana jo murito kirirwangirwa ogima kurea 10 billion Kenya shillings cia NHIF ira iri rando kiri masibitari. Ireto ni ritho kona kithira iyo pesa itakuwa ikiingia kwa ma account confirmed. Karatasi gatunana karetegera tangurutano gi siasa na kio ni kiuthige siasa likana kithirano kinini kia mbere north ni kithirite gigichinchia dynamics ya politics na area no kulikana munini wa rais Professor Kithure Kindiki karata ka siasa ka mufivire nyuma ya kwithira ishinda mbere north nandi negotiation kirimetha ya no akambi kiri 2027 kana post 2027 nani atakuwa DP nani atakuwa na hii kiti kwa hivyo ni mileage nene kiri Kindiki kiri pre-election agreements. Pre-election agreement ni agreement ira cia siasa shidera kwina ngwataniro ya siasa bakithondeka coalition nondu wa gutonya kiri bomborano ya siasa ndebe ya 2027 so ushindi wa muthende leo nteresia Bere North na ushindi bwa Ndakwa nteresia Malava na Bangi Magarini ODM ikigetekira ni gintu gika Edek Rais Ruto nuaka munini wa rais nontulikana Kindiki arina mbuto ya siasa baraba muyeka baraba kuwa ni Kindiki indi roterero ODM anabolikana akianania na medha ya Mteto Oburu Odinga ugire batu tore ODM it is twewe gitikia DP kana nothing less. ODM igikinyiria kwewa igitikia DP kana munini wa rais nabo siasa muno bakuma Mount Kenya East bagitana mbere kuringira ndebe Professor Abraham Kithure Kindiki na ushindi bwawe kana ushindi bwa UDA kiri kithurano kinini kia Bere North imwa big political mileage na inya kumwa a very loud voice kana sauti yake ikaigeka kiri corridors of power kana kiri kiuthi kia siasa retu ni ritho ngwataniro bura ikaithira ikia formed kana coalitions bura ikaithira ikia formed kithira inya opposition bakaithira bari united kana mtu akaithira ikinya kabalabale ne kawe kukaithira kuri naira yari 1992 the Matiba movement Kenneth Matiba movement tukaithira tukiona na bura siasa igweta na mbere igotondoka igita kwa igita itiere less than 2 years tuithira tugita kiri kithurano kinene karatasi ga page 10 inyako gakelia bere ka page 10 twaile mantu ya kithomo nontulikana January nontu bwagi bombesha cia competition ongirie 10 ikaithira ikiongelo muciari nontu wagi kigina kia competition kana gusherirwa buni kuringana na kesha kana association ya ends of institutions kana arimu banene bagitana mbere gukinyiria kuongelo kwa bisi nontu nande bariwa kithira omwana arierwa thirikari ngiri 22 iri mbeca cia competition kuma kiri thirikari indi thirikari ya slash by 10k yetuika 12k na kithira mwana na ndicio punguzwa by that much arimu banene arungamiri kiuga na sisi sasa
lazima tukinye musiari maguta kabati nonto natwe twina shughuli batu kwitherege shughuli kirwa na mbesha hii kipunguzwa nara lazima tuchwe nara ikauma na nandike theite kumakere thirikari of course ili umakiria aciari January ni jite na aciari ni kiongoba wikura wakiona namna gani oranek kwambire mitaratara ya gutithia na mbere yegie assessment ya CBE competence based education bagithia na mbere kuringa murashi nyuma ya nande kweberia kiri 844 system irari exam oriented indi ni assessment bora mwana kwithira agita na mbere kithira ni career pathways ira shithirite igitengwa rungurwa CBE karatasi ga 10 tukieberia mantuju ja kithomo jara ya gutuma ciari baruria mata tutegere karatasi ga 10 na kini kiothike siasa Western Kenya kana Luya Lad the Luya Nation na area likana Boni Halwale na timuluire na kana na arabelerwe gitine kya tongeria kiri Senate ni of course ni kama KUD hey akiruto ari majority whip nontubwa kwa tambaru Seth Panyako kiri kithurano kia Malava kiri kithurano kinini kia korokera mweri muthiru tariki 27 ni cracking of the whip kiri bare kiri kia bare utongeriene kiri both Senate na Parliament barabonekete bare siasa bakwata mbaru siasa cia upinzani na bare kiri ruling party kana bare bate kwathikira kiama kia UDA ni bochonwa kiboko mwao are Boni Halwale urarikitie kumaruka kiri kambi ya Ruto pigo kubwa kiri Ruto rutero rwa Nyanza rutero rwa Western nonto Boni Halwale likana Boni Halwale nwe senator wa Kakamega governor wa Kakamega Ferdinand Barasa na senator ni the bullfighter mwenyewe Boni Halwale akitonya kiri siasa cia upinzani na kugwata mbaru Eugene Wamalwa na George Natembea uri governor wa Trans Nzoia kiri kuringira ndebe upinzani Nteresha Western bare yao inya ba Cleophas Malala Baseth Panyako na bangi bara bawiti na mbere siasa cia upinzani Nteresha Western eto nilidho mwerekera jo siasa vile mambo itakuwa ikisonga na mbele tutegere na mpwempwe editorial cartoon page 12 igi mureka mantu ja broad based government nande likana ikwithirite kurina wagi bombura ngutikia nya kiumia ki guntuko kwingi gutaura tawithire ya thai igitari tariki ya tariki nyanya ikwithira gukiura nonto ni December ithira at least iri rainy season nabo arimi bagitana mbere gukenera mbura indi nonto bwa mogaruku jarihera nikwithirite kurina kidogo wagi bwa mbura ntere na ntere ndena ondena gunto na baraba tuire semi arid areas ni baithirite bakinyileka ni Kiaramu muno ntere ira Ndwanda ikwithirite kurina wagi bwa kya kuria nonto bwa mashiara ya migunda kwithira Kinyanga nonto bwa wagi bwa mbura likana kiri address the state of the nation address it's a segue Rais William Ruto akiwa who needs rain when we can generate water for through irrigation reto ni ridho inde kiri thirikari broad based ni bakoneka parliament ni kula na kusaza ni kurea na kurea broad based government ni koneka na medha ya ndiki parliament alafu kile medha hiyo kuna manguku kuna manyama kuna mambagas na ni kona bailiba chori bagirete shati cia yellow ntiongela zaidi ya ndi wa shati cia yellow ukethira we kuchia irio nonto i colors ya UDA na niyo the ruling party alafu kona bakiroma na koroma indi rungwau ni gukoneka akenya bainyelekite muno kiri regions ira semi arid nonto bakiara mukwe bakuria na kwe nabo bakunyeleka
ni mpara so kwiba methene na kwiba irunguro metha au nio tuikira gatanta yara ya ikirio rito kiri ngatheti ya The Standard nbito wa Kabu Mutharimi. Thank you very much nto boita na mbere kurumirira Ameru TV na nto baku gututhura gitwethie nyombe nteto number 1 kale tuneka Mero kumakireni kiriwe. Thank you very much inkwendere ntuko injega na rua Jumatatu tariki 8 mweri wa Disemba thigonko 2025.